Right. Cur sonna sin a seo. Is sin na Baidhsagaels, bí sé dana tuairsin dána ar áthraach agus a campig, agus seo in nachí me acin. Cá sin dul, guys. Chaluim, Chille. Catch up, sin. Sír am hana hin. Oh. Nach jachtú is nog eentje nog in Jan sin. Fólaí scéalach go Anialan a Charlie Barley. Bheith sin fír. Sac, bheith sin fír. Kan je dat zeggen zo? Sin cur sonna sin dul go Anialan ar sonna féin seo amach. Cool van Charlie Barley. Butcher. Butcher. Vai, gyma animal is an marach ag ansna seach tíar céatan. Kym na sin a feinig an Jan. Yn sŵn sy'n ffain bus yn o'r sy'n y cosio? Nach chaile in W ook. It's W10, Michael. W ook. Féimi sin dul haris ar cósúir son féin go Anialan. Dat is part Matthew. Ze willen pieper op. Féimi sin a quad ar na tides, mus fai sin stekst. Ja, die had al een hager maar han tijd het al suus. Féimi sin snaf. Dé sin ar son a Gianaf ar Anialan. Version ik na Beehives. Dat die ons is een mening Daniel. Van de monkey in de klakker gezond in honey is een brak of stakken. Dé monkey in. Ga je gaan Ellen, maar miele benen raas. Van de beehives ag na monks is an féin beag. Beer. Ja. Miel. Aha, miel. Och vad är det sant? Det är hans necklace. Beehives. Monastery moor ag na monkey in. Sien er doch eens to rabbit in shop. Ha torcé sin acin ach féimi sin a dul an Anialan ar son a finkin, dé ha ann leis na súlan acin hín. Elan Chaluim Chille. Era cool of it seo a Ellen Chaluim Chille. Mar a hachad, chaw sin yn bas W9. Ach, hwyr sy'n bosio na atje, agus hwyr sy'n docho sio chwynel an ynys. Das smaakt dan maar in de niet. Ach seo. Am is er léine tí. Mai cho blá. Sean o'clocken! Zach, and you shot an English if I bring me in. Sure, sure. Ga je hook aan een keer jig? Wow, I shouldn't erst. Ah, So gyfel on the beehives has down. kan je les akam? Fi misschien aan lorag. Sulla bhfuil Charlie Barley a seo. Gaan jullie samen? Welk ding je hij in? Gaan jou haast? En heel haast. Wel, wat ik zie hè. Charles M. McLeod. Apparent dunne. Appelschalig er nog kom. Guys, catch a run on Causeway.